Чыңгыз Айтматов. Асма көпүрө. Байдамтал суусу элирген абайла түндө кечиттен. Алтыным менде уйку жок, аз эле келбей кечиксең. Таластык келиндердин ырынан. Тоо арасына жамгыр таапатаңдан төгүп кирди. Каш карайганда башталып, ал түнү менен көз ачырган жок. Жон-жондон кулаган суулар Байдамталдын иреңин бузуп ташкындаган сел жүрдү. Жинденген кара сур толкундар жээктеги таштарды кочкорчосунан качырып барып орунан козголто урат да, анан сендиректей түшкөн сүйүп кайра артка тартат. Бирок Байдамталда чегинүү жок. Көп өтпөй эле мизи кайтарылбаган толкундар жаңыдан көтөрүлө калып, биринин артынан бири сүрөп, дагы да таштарды көмөлөтө каптайт. Ошол учурда суу бирде онтогондой, бирде кармашууга ат койгон жоокерлердей күрөш күүсүн чалып, каардуу үндөрдү чыгарып жатты. Шарак, шарп этип, суу менен таш жанчыла кагышат. Шыкалган толкундар тикелей ыргып, Асма көпүрөнүн люлькасына тие-тие жаздап, аны жулуп кетип, агымдын шарына алып жөнөмөк. Ал люлька экөөбүздүн ортосуна керилген тростой илинүү. Темирге темир сүрүлүп, шамалга нары бери термелген люлька караңгыда бирөө кыңылдап ыйлап жаткансып, аянычтуу кыйчылдайт. Нары жакта кабагын сала томсоргон жылаңач аскалар бардыгына чыдагандай, бир козголуп койбостон өжөрлөнгөн суу боюнда үңкүйүшөт. Аларды жылаңач этке камчылап, жамгырдын кыйгаштап урган тамчылары тыйылбайт. Чагылган булуттарды жыратилип, ага уда күн күркүрөгөндө, жер терең ичтен солк этип, түн капчыгайдын арасы бир окумга издесең ийне табылгандай жапжарык болуп жатты. Ошол эле замат жарык өчөрү менен караңгы булуңдун коюндан коркунучтуу жарык атылып чыгып, тээ бийиктеги чокуларга жете барганда, туш-тушка майдаланып өлүмсөк гүлдүрөк жоголот. Түн менен жаан аралаш. Алар издешип жүрүп кошулгандай айлана шабыр-шубур чалп-чулп этип, сагынышкан шыбыр же болбосо шолоктогон ый сыяктуу дайымсыз үндөргө жана белгисиз кара андардын элең булаң кыймылына толгон. Оргуштанып күкүктөгөн Байдамталдын үстүнөн буу сыяктуу майда чачырандылар түтөп, жээктеги бадалдардын арасына жылжып төшөлөт. Эшиктеги күрөңдөбөт кандайдыр жамандыкка жоругансып, терезенин тушунда тумшугун асманга көтөрүп, «Ау» деп, кишинин тула боюн дүркүрөтүп карышкырча улуйт. «Ау» деп, аны шамал дөбөттүн оозунан жула качып, «Ау» деген бойдон капчыгай өрдөп алыска созолонтот. Асия уктай албай жатты. Чагылган терезеден жарк-журк эткенде, жамгыры сала-сала шоргологон айнектин сыртынан бирөө ширеңке чагып жиберип, боозала кочкул жулмаланган булут үксүйгөн неменин башына окшоп, терезенин тарсылдата үңүлүп шыкалагансыйт. Асия ээн жаткан бөлмөнүн ичин жалт карап, окуп отурган китебин жүрөгүнө баса, бир нерсени тыңшап калат. Эшиктеш отурган гидротехник Бектемирдин үйүнөн кобур-собур угулат. Ал Бектемирдин атасы Асылбай абышка. Күн бузулганга абышканын эски оорусу козголуп, бели сыздап жатат окшойт. Асылбай 2-3 жолу төшөгүнөн туруп, чапанын сүйрөй калтаңдап, эшиктен баш багып итти тилдеди. «Кет, Күрөңбай, кет дейм. Кара башыңа көрүнгүр, бас үнүңдү». Ошондо Асияны коркпосун дейби, анын эшигинин жанына келип, күрсүлдөп жөтөлүп коет. Асия, сен али жат элексиңби? Чырагың күйүп турат, жатып дем алсаңчы балам. Китепти эртең деле окурсуң. Жок ата, мен жөн эле. Өзүңүз жылуу жатыңыз, суук тиет. Көзүм илинбей койду. Эшиги алай дүлөй сел жүрүп жатат. Ит дагы улуй берип кулагымдын кужурун алды. Анда төркү үйдөн Асылбайдын келини уйку сураган үн менен кейит. Ой, жарыктык десе, тынч эле жата бербейби? Баланы ойготот экен. Ит улуулуп басылат да. Бирок
Kulagı basmırtıra asılbay, töşөгüne oňdana jatyp, dagy katu süýlep özünçe gübürenет. Kuday saktay gör, gırsykdy gaýdan dese bolat, Baýdamtal bugün güçüne çykkan beýim, degi köpüreni üzüp getmesele boldy. Ey kokuy, pehlim! Taňyrte, jam baslar menen gidroteknik Bektemir atka mindi. Al tündük tarapdagy odur-bodur askaluga apçygaýdy gözдөй bet alyp bastyrdy. Anın bugün ertelep şaşyp bara jatkandagysy, tündügi janda toodon taşkulap, jortul jerlerge goýulgan kapkandardy talkalap getdibi dep çoçuyt. Bulutlar dagyle salaňdap jerge japys, tördögi karlar eňşerilip kirgil tüstü. Imykdy muzdak şamal gişini çeýriktirip üşütet. Jatyp kalgan çöptör suusun silkip, emi jaňy başyn jerden götürýdi. Jol taýgak bolgondukdan Bektemir jaý gana kapçyga ördü bastyryp gele berdi. Bir wagtda Bektemirdiň aty koşkuruk tartyp kamçylasa da orundan tük jylbay turup kaldy. Kuday urgan bul emneden ürküp turat degençelik kılıp, Bektemir aska taştın arasın gadala tiktep bet aldın garaganda özü da ayabaya korkup ketdi. Jalama bor askanın tüýündegi oýnok şagyldyn betinde başı gözü kanjalap, yüz tömenden jygılıp bir kişi jatat. Ha, öyle jetiribi? Bektemir jakynday basyp geldi. Bul kim boldy eken? Baýdamtalda el yaşabayt. Taladan gelgen mergençiler bolsa, alar Asylbay abışkaga salam berbey degi kıya ötbeyt. Jana Bektemir'din özü menen aňçylykdyn jaýyna akyldaşpay goýça emes. Anın üstüne bul jatkan mergençige takyr okşabayt. Giyim geçesi karamay, şardyk jarça çaç koygon, kolunda saatı var. Bektemir ança köp jakındabay, elden murun bayko jürgüzüp gördü. Tege jatkan tünü menen janda kalgan okşayt. Jygylgan jerinde anı jogorton agyp düşkön çopo şirep kalıptır. Özü jaş ele jigit görünet. Tizesinden çıkanaktarının jana fufaykasından tıtılganına garaganda, al uşul tuyuk aňdyn içinden jol tap çykyp ketүүge katu hareket kılgan boluu gerek. Suda çaba urgansıp, bir kol bir butun şiltegen boydan şagyldy çengeldi karşıp jatyp kalıptır. Anın kay taraptan gelgenini da bilүүge kıyın. İzdi jamgyr juup ketken. Aňgyça jatkan kişinin ozundan kınk etip araň dabyş çykdy ele Bektemir, "Ay tirip eken" dep süýnüp ketdi. Anan al tiginin jeňinden garmap silkdi. "Hay, jaldaş. Hay, jaldaş." Birok jogap bolbady. Bektemir anın jakasyny açyp jüberip, jüregin tyňşaý saldy. Jüregi ali gadymkidey. Birok denesi ottoý ysık. Dem algany or, başynan kan sargat, eti gögala. Bektemir çöntöktörün garap kamsamolduk biletten başka eç nese tappady. Bilettin barakçalary battaşyp su, syýasy ezilgen. Aliýew Nurbek 1930-njy ýyly tuğulgan degen sözlördi Bektemir zorgo ajratyp okudy. "Kapıray" dedi al taň galyp. Anan Nurbekti öňörüp alyş üçin atyn ıňtaýly jerge tartdy. "Penisilin az ele galdy. Kanday bolar eken?" Bol sözlörde Nurbek te alystan ukkansyp, araň ele kulagy çaldy. Kim süýlep kimge tiýişdi ekenin, je bolbosy sözdün manysy emnede ekenin al düşüngende jok. Nurbek gözüni açaýyn dedile, aga aly gelbey kaýradan bayagy memiregen karaňgylykka, özün özü sezbegen jyrgaldy belgisizlikke çömelüp erip ketkendey boldy. Giyin anın bir bilgeni, ozuna bire su guýdy okşaýt. Muzdak su ozundan goýunna tögülgönde Nurbektin gözü açıldı. "Gözünü açtı. Asylbay ata, gözü açıldı" dep biri anın üstüne eňkeyip süýlegenin Nurbek emi dap-daýyn ukdy. Al emes süýlep jatkan je boýga jetken kız, je jaş aýal ekenin da Nurbek ününden bildi. Birok anın beti başı tunaryk görünet. Nurbek, "Bul emne düşünbü" degen oýga getdi. Anday deýin dese, nary çetten ekinçi biri karya kişi boluş gerek. "Ha, emi balam jany özünükü" dep jeňil dene üçküründü. "Jakşy bolbady bu kaglaý, Asiýa. Hudaýdyn jardamy, darynyň sebebi degen uşul." Janaglar dagy şybyr aşa süýleşip duruşdy da, anan esalsyn deşip eşikde akyryn jap ketişdi. Nurbektin gözün tunartkan bozçel akırındap, özünün özü tarap ketdi. Çakan gana jasalgan, töbesi japsırak tamdın için al, ötö taňdanyp aylandyra garady.
Bol jerge kandaşa gelip tuş bolgonun Nurbek taptakır düşünbösö da, mында madaniyattуу kişinin yaşagany özünden özü belgili bolup durdu. Tekçede köp kitepler, stolda yazılıp bütelek barak kagazdar, şkafta Nurbek'e tanış emes türlü priborlar, duvaldağı mıhta alpinistik kara göz aynek ilinip durat. Anan al terezi jaktı qaraganda, Tumboçkadağı güzgünün janında üniversitette bütürüp çıkkan studentlerden çoğun fotografiyaсын görüp süröttön geografiyalık fakultet degen жазууну okudu. Sırttan bolsa çoğun sunun şары gürküröp uğulup durat. Bolgandaça, dep jüberdi Nurbek. Güzgüdön özünün erinlerinin kıymıldaganın baykay salıp, al güzgünü qarады. Sakal murutu köptön kırılbagan, öňü gersary, jaaktary şılınıp başı taňylgan biri kravatda jatıp, anı güzgüdön qarap turat. Nurbek dalayga çeyin güzgüdön gözün üzböy, öte manylы bir neseni estey albay ele kıynalgansıp jatdy. Bir wagtda al öňü suwuk, jek görümçü biröni görgönдөй betin eki golu menen mıhçy basyp on top jüberip teskeri qarady. Nurbek oşol boydan ekinci ün çıkarganda, gozgolgon da jok. Eşigi açıla bergende al çoçuganday selt etip betinen golun julup aldı. Üýge lyjaly kostyum giygen, butunda tamanı ekeli toluk batın geçen, çaçın jelkesine bekem tüyüp algan orta boylu kız girip geldi. "Jakşı bolup kaldыңızbı?" dedi al, kolundağı çaynekti stolga koyup gülümsüröy. Nurbek kızdın gözünçö kravatda jatkanına oňtoýsuzdanıp kızarıp ketdi. Al koluna tayana turuga umtuldu. Jok, jata beriňiz." Nurbek gaýryp söz aýtaýyn degençe katuu jütöl göküröktü kakkılap, kabırgadan saygılaştırıp, anın demin ıkşıtıp bolukturdu. Esi çıkkan kız şaşkandan emne kılaryn bilbey, maňdaýyndan süýüp, kolunan gelse kandaýdyr jardam etüge umtulup, öte boru kerdik menen Nurbekti ayap karady. Jötöl basılganda al özü dağı, "Oh" dep jeňil dem aldy. "Öpkege aýabay suwuk diýgen," dedi al Nurbekti gaýra jatkyrıp. "Siz hazır saktanışyňyz gerek. Geçeten beri es uçuňyzdy bilbey jatkanyňyzdy bilesizbi? Bugün dağı temperatura 39'dan tömendegen jok. Öz üýdegide öyle jata beriňiz. Men bolsam hazırynça radio budkaga göçüp çykdym." Nurbek esinji albay, morunkudan beter duduktanyp telmirip ele kızdy garayt. Emne üçündür bul erkekçe giyingen çoçun kız darı ele tanış uçurap, murun taam bilip jürgönдөй jakyn sezildi. Jönököyle kara toru kırgız kız eken. Anın jaypagırak kelgen beti, dana süröttülgön suluw maňdaýy şamalga tuurulgan. Tolmoç erinderi gülö turgansıp çala açılıp, andyktan al kandaýdyr jaş bala syýakty jumuşak menöz öňden öt. Bolgondo anın akıldуулuk menen garagan oýçul gözü jana ıssyk suwka göngen goldoru bul kız özüne özü tyň, bışık ekenin aýtyp durdu. Kız Nurbektin ayagyndagy jamyçyny kudele öz enesinçe elpek gymyl menen ıňtaýly jylyulap gülümsürep goýdy. "Kravat kıska bolup jatat, jastykda öýdürüp goýup bereýinbi?" "Jok, war bolboňuz. Meni geçirip goýasys. Karyndaş, men hazır kajerdemin." Kız Nurbekti surowly garap kaldı. "Bul jer hidrologiýalyk punkt." "Hidrologiýalyk punkt?" "Owa, baýdamtal susun uktuňyz bele? Murdagy günkü gattuu janda tünü menen talada jatyp kalgan turbaýsızby? Bektemir agay aýtyp geldi. Siz any bilip kaldyňyzby?" "Jok, esimde jok." "Al bizdin hidroteknik." "Mында el barby?" "Bar, birok biz özübüz az elbis." "Bar, birok biz özübüz az elebis. Bektemir agaýdyň üýi içi, anam men." "Siz da uşunda işteýsizbi?" "Owa, hidrolog bolup işteýim." "Men sizdin jakşylygyňyzga emne dep aýtarymdy bilbey turam. Karyndaş, birok..." Nurbek oyun aýtyp bitbey katy öşkürdi. "Aýtyňyzçy, atyňyz kim?" "Asiýa," dedi kız. "Sizdin atyňyz Nurbek. Oşunday emesbi? Siz baýdamtalda kanday jumuş menen geldiňiz ele?" Nurbek unçukpay oýlana kaldı. Al bir nerseden jaltangansyp, başyn iňine gatyp, kızdy garaý albay gözün jaşyrdy. Men kılmyşkermin," dedi al akyryn süýlep. Asiýa goýup jatgan çaýyn stolga goýa saldy. "Kılmyşkermin deýsizbi? Kandaýça? Siz gaçyp jürgen adamsızby?"
Asiyanın öňü kubara düşüp, al getençiktey ketdi. Owa garyndaş, sizler bir kişinin janyn ölümden gutkaryp kaldyk dep jatgan çıgarsyňar. Kim bolsa da sizlerge ölönçe ıyık karız. Birok men uşul boydan dareksiz jogolsam tagdyryma ırazy elem. Beti başı ottoy güýüp, göz garakteri akırayıp balbıldagan Nurbekden türünen Asiya çoçudu. Siz jatyp dem alyňyz. Siz gıynalyp jatasy. Sizge adyr süýlege bolboýt. Ketpeňiz garyndaş, koýa turuňyz, dedi Nurbek aptyga süýlep. Ketpeňiz, men suranam. Men barynça aşyrp aýtyp berem. Sizden jakşylygyňyzga men tatybaým. Mından bir neçe ay murun jaz aldyndagy gündörüň birinde Nurbek zawoddan eşiginen çygyp jün moyun oroguştan jüdöp ketkensip, any çeçip çöntögüne salyp aldy da göçönü, asmandy süýnüşdi garap, güçlü gökregin jaya awany tolo jutup aldy. Anın kurç tiktegen gözü, çıň etdi bekemerinderi, bulçuňdy uzun moynu öňdü tüspelüne azyr özgöçe jaraşyp durat. Göpten beri samagan tilegine jetken kişige okşop Nurbekden göňüli götörünkö. Al dagy biraz iki jagyn garap durdy da, anan uçup ketjüdöy topçulanbagan paltosunun öňürlerin jelbiretip, gere arıştap, trolleybus toktoçu jerge garay ıldan bastı. Bugün jazdyň geleti Nurbeke özgöçe aýkyn sezildi. Aba ymyktap, asmandagy çambılala bulutlardan gündüň gözü görünbese da, asfaltdagy kar özünden özü erip, suwlar çööttürge batpay, şıngırap arıktarga agyp düşet. Nurbek gülümsürep koysa, çööttürdagi gülümsürep çaypalat. Duvaldardan artılıp butakların göçöge sungan örüktörдүн gabygynan kandaydyr biliner bilinbes jibigen kamek jetkelet. Göçödögi tarançylar dagy ötö güýpelöňdeşip, ary-beri çoçuganday sekirişip, birin-biri korozduny ömgöktöp, maşinalaryň astynan oýt goýup, butaktarga jabıla gona galyp, kuwanyşdy çyrtyldaşat. Aylanadagynyň bary bugün başgaça. Jaňy düşdi. Dagy jazdyň bir bölügi, bir belgisi syýakty sezdi. Bu ýylky jaz Nurbekden ömründe bolup görbegen, öte gyzyk, esten çykbas, çoň jaz bolat. Janarak Nurbek apkom komsomolda bolup geldi. Nurbek öz surosy boýunça dyň jerlerge işteş üçin alysky biýik tolu raýonda jaňy uýuşturulgan safhozga mehanik katarynda jiberildi. Al zawoddagy jaşlaryň içinden dyň jerlerge birinci attanyp çykdy. Zawoddyň partkomodagy Nurbekden mykty mehanik, zawoddyň işini için aktaýt dep görsötdi. Oba, al özünün zawodyn hiç wagtda uýatga galtyrbaýt. Emi bolsa apkomdyň putyovkasy golda. Erteň birsi günden zawodda uzaty bolat. Jakşy tilekler arnalat. Muzika, biý, gülkü, joldaşlardan jyly sözleri, koştoşordagy bekem gol garmaşular jana öbüşüler. Anan bolsa Nurbekden aýtuga sözü da jetpet. Kıskası aldı da jaňy iş, jaňy turmuş, jaňy dostlar. Nurbek dyň jerde bagyntyp alúçylardan biri bolat. Kılımdan kişinin golu tibegen to arasında eginder gökölüp başalıp, göpürü joldor salınıp, oçor başar oturgan uruk butakty el jaňy jurt kütüp, bul bizden kıştak, bizden mektep, bizden tegirmen degençilik bolsa, kim aýtyp, kim syýmyktan basın. Adamdın turmuşundagy asyl maksаты oşol emespi? Muny oýlaganda Nurbekden karly goldory güçke çyň alyp, azır ele jumuşga girişige daýar ele. Togo jaz eň ele geç geldi. Mehanizatorlardyň koşaýdadan başga da gyluga tolup jatgan işleri var ele. Safhozga berilgen teknikany jetkirip alyş, remontuk masterskoýlарды guru, alarda jabdyşgan emes, jaňy tirçilik jurtdyň buyagyn bütürse, tiýagynda bütkenden bütbegeni köp. Günü tünü debey, ar ganday zarıl işler tahyr tügenbedi. Oşondoy bolsa da, gün erterek jylyp jaz gelip, özlerinin negizgi işine, koşaýdoga erterek girişsek degende mehanizatorlardan iki gözü tört.
Nurbek bayağı qaraganda köp özgörülgön. Albatta turmuştun çыныгы kıyınçılıklarına betme-bet kelgende anın gele salıp ele dıң jerde astın üstüne odarıp jörem degen romantika boydan kala berdi. Eň jatkan towarasyn gögörtüp jaşartyp, o katty jaýly kılıç oňay iş emes ekeni tüşünükdi boldu. Anın murdagdaýly şaşkalak, ykçam men özüne kandaydyr öjörlük, kany gyzuluk gelip goşuldu. Bir kiçinekele iş bitbey kalsa al özü da tınçybay, eldi da tınç içemez. Nurbek emne gana bolbosun, bar nele öz kolu menen jasap, özünün garamagyndagy bir nerseni bilbese, je jasay albasa, andaydı aya çömez. Hoy sen kanday nemesin özüň? Uşu jönökeyle nemeni bilbegenden keyin senin emnen kişi. Sizlerde uşunday jerge kim jiberip oturat? Turmanday, men özüm jasaýym, dey turgan. Je bolbosa ekinçi biröge barıp bir diýet. Jok, böli senin goluňa gelbeyt. Berap gel, men özüm gylam. Men özüm bolbosam iş bütçü öle. Aytkanday ele Nurbek emneni gana golga albasyn baryn jasap oruna jetkeret. Ansız taptakır ele jumuş bitbey kala turgansyp, kaçan garasaň tumagyn basa giyip, beldi bekem gurçap, şıpıldagan Nurbek, çatır tikse da özü, buldozer menen joldu gürtküden tazalaganda özü, masterskoyga jaňy stanoktu ornatkanda özü. Jazdyn jamgyrdy tündöründe gana çatırda erksizden boş oturup algan uçurlarda Nurbek kede kaygırgansyp, oylana galçele. Anın oylogan uşul günge çeyin al emne üçündür, hiç kim menen sır aytışıp, joldoş kütüp, jakyn mamilede bola albady. Jumuşda anın aytkanyn orundatyp, anın degeni menen iştegen el başka wagtda Nurbek'e köp jakynda çömez. Jumuşda bilinbegeni menen golu boşta jalgyzdykdy Nurbek seze turgan. Al çimadandan kiçinekey süretdi alıp, anı çıraktın gügüm jarıgına tosup köpkö garap oturçu. Aynagül süretinde da öňündegidey sulu. Anın kiçinekey goldoru peçtin burçunda jylynyp oturgan myşyktyn jünündey, karmasaň eň ele jumşak. Daima alakandan kandaydyr jagymdy jyluluk gelip durat. Mına süreti de adır özünde nazik atır jittanat. Aynagül ministerstoda sekretar bolup işleyt. Gilemden üstümenen basıp jürüp üýrengöndükdenbe, anın basygy eň bir sonun. Şırp aldırbay, ulu kiçüge jaraşykdy jylmaya, biliner bilinbes çaypalyp basat. Nurbek özünün dıň jerlerge işte turgandygy jönünde aytyp, apkom komsomoldun puçovkasyn görsetkende, al anın oylogonunday, adatynça jügürüp gelip, moýnundan guçaktap öpkülöp jibergen jok. Sen bul işti tereň oýlanyp kördüňbü? Dedi Aynagül kiçinekey gawagyn çıtıp. Owa, emne bolupdyr? Degi deyim da, sen meni kalp ele süýem dep jürgen turbaýsynby? Bolbosa meni taştap, kaýdagy bir safhozga getet bilen? Aynagülden koyu kirpikleri nımdana düşüp, gözleri morunkudan da sulu görünüp jıltıldady. Nurbek kaltary düştü. Aynaş, bul emne degenin? Men safhozga getkende ele seni unutat bilem. Eger bilgin gelse, ekөөbüzden oşol jerge barıp jaňy jerlerde jaňy turmuş kursakpy degen tilegim bar. Albatta Aynagül azyr ele goşa bara goýam degen jok. Nurbekden özünün dagy anday çamasy gelbeyt ele. Antkeni elden murun barıp orun jaý kütüp, andan keyin gana öýleni jönünde söz boluga mümkin ele. Nurbek jönörgünü Aynagül estelike süretin berdi. Meyli, barıp işlep gör Nurbek, dedi al, tarnyşdy kılıktanyp, jakşynakay ozun bulduýdup. Öz degeninden gaýtpagan adatyň bar, birok göňülüňe jakbasa, janyňdy gynoga salyp emne gylasyň? Haýra gel, sözgö galat ekem de oýlaba. İş bolsa tabylat, men senden jardamymdy da, süýümdi da aýabaýym. Basa, sen bara turgan raýonda, menin taýkem işleyt. Mına adresi, uýalbaý ele baraber. Birok Aynagül adresde jaňylyş beripdir. Anın taýkesi işlegen raýon bölök, tündük tarapdagy aşunun nara jagynda eken. Nurbek anı keyinçerek jergilikli kişilerden surap bilip jüret. Gün ötken sayın jaňy safgoz gözgö görünüp, birin serin tamdar salıngan sayın, Nurbek Aynagül menen baş goşor gündü, çydamsızlyk menen samap, içinen kuwanyp jürdi. Toğunun jazı kançalyk zarykdyryp güttürse, oşonçoluk çukul, oşonçoluk ykçam. Al wagtda tömendegi örendürde jaz işlerin tegiz bütürüp, taladagy eginler koyu tartyp, töl irdelip, göz açkan jalbyraktar gölökö beri başlaýt.
Мына ошондон кийин эми бийликти жайга бердим дегенчелик кылып, жашыл ала этегин желбирете сүйрөп, жаз тоолорду көздөй жөнөйт. Тоо өлкөсүндө жаздын өзүнчө бир эч жерде учурабас сонундугу бар. Түштөн мурун жабалактаган кар, түштөн кийин күн жарк этип, бир заматта гүлшал эриген кардын астынан жабыла бай чечекей атып, кечке жер тоборсуп калат. Түндө болсо кадимкидей муз тоңот. Эртең менен туруп карасаң күн чайыттай жуунуп, таранып, жаңы көйнөгүн кийген кызга окшоп, уйкудан ойгонгон шүйдүрүм жер жапжашыл, көгүлтүр асман эң эле бийик, кыйкырсаң күү алган үнүң абаны жарып, алда кайда угулат. Жаз ушул. Мейли туман уюп, кар, жаан болсун, жаз кадамынан тайбай, сайдан сайга белден белге дүүлдөгөн жашыл өрт сыяктуу улам жогорулап, улам жогору жүрүп отурат. Тоодо, кош айдоо, үрөн себүүнү эң эле тез аранын ичинде бүтүрүш керек. Кечигип калган эгин бышып жетпей, аны үшүгүрат. Тракторлор күн эмес түндө да тынбай иштеп жатты. Бирок ишти дагы да тездетиш керек эле. Анткени ар кандай себептер менен машиналардын токтоп калган учурлары көп эле болуп жатты. Трофимовдун бригадасы иштеп жаткан Чоңсай аттуу алыскы участкага Нурбек кеч бешимде келип жетти. Тескей жактагы жан боордун этегинде бир трактор иштебей токтоп тургандыгын Нурбек дароо эле көрдү. Ал мотоциклинен секирип түшүп, туура ошол жака жүгүрдү. Айдоо менен өрдү көздөй жүгүрүп барганча, жүрөгү күйүгүп, аптыккан Нурбек кыжырлана кыйкырды. «Ой, эмне карап турасың? Же трактордун дагы бир жерин буздуңарбы?» Жаш үйрөнчүк тракторист Жумаш шашканынан папиросун жерге тебелей салды. «Трактор оңунда эле?» деп жиберди ал, алайган көздөрүн корккондой бир жумуп бир ачып алып. «Бирок, агай, бул жер коркунучтуу экен». «Эмне?» Нурбек жакындай жолунду. «Сен өзүң соосуңбу?» Жолдош механик». Жогуңду кой. Качандан бери трактор токтоп турат? «1 саатча болду». Нурбек санын муштап алды. Ким уруксат берди силерге? Ким дейм? Кандай акмак? Трактор кулайт дейт. Иштөөгө коркунучтуу. Кайда кулап кетет? Кандай сүйлөйсүң? Аңгыча нары жактан бригадирдин өзү жетип келди. Нурбек Трофимовду таманынан төбөсүнө чейин теше тиктеп башын чулгуп алды. Сизден эч качан мындайды күткөн эмесмин. Тракторду себепсиз токтоткон үчүн жоопту партбюродо өзүңүз бериңиз. Жашы 40-тардан ашкан Москол Трофимов адатынча бапыйган гер мурутун сылап, макул дегенсе башын ийкеди. Тракторду токтотууга өзүбүз мажбур болдук. Жолдош механик, деди ал Нурбектин кыжырын келтиргендей жай баракат сүйлөп. Баятан же сиз же агроном келип калса акылдашалы деп күттүк. Машинаны жүргүзүүгө жер шарты туура келбей атат. Байкасаңыз, бул жамбоор өтө оор. Трактор оодарылып кетип сайга учуп кетүүгө мүмкүн. Азыр деле машина бир жагына канчалык эңкейип тургандыгын өзүңүз көрсөңүз. Нурбек айдалып жаткан жамбоорго көз жүгүртүп, Трофимовдун сөзүнө макул болбоду. Болбогон сөз. Бул дөңгөлөктүү трактор эмес, гусеничный трактор. Мындай жерлерден козголбой кете берет. Мен тоо шарттарында жер айдап жүргөнүмө 10 жылдан көп болду, Нурбек Алиевич. Баштан ар кандайлар өткөн. Сиз болсоңуз мында жаңы кишисиз. Ишенип коюңуз мага. Бул жер иштөөгө коркунучтуу. Иштин жайын сен билбейсиң дегенчелик сөз андайды укпаган Нурбектин ичин өрттөп жиберди. Анын үстүнө Жумаштагы кийлигише түштү. Бригадирдин айтканы чын эле. Трактор менен кошо сайга оонап кетемби деп жаным жок. Коркуп жүрүп кантип иштейбиз? Корксоң үйүңдө жата бербейсиңби? Техниканын жайын билбеген, өз күчүнө ишенбеген адамдар дың жерлерге керек эмес. Айтыңызчы, жолдош Трофимов, бизди дың жерлерге партия эмнеге жиберип отурат? Кыйын экен, коркунучтуу экен деп биз ишти кантип арбытабыз? Андай эмес, жолдош механик. Ар бир жумуштун көзүн таап иштеш керек. Бекер эле башты жого сая берген болбойт. Макул эми, сиздин айтарыңыз кайсы? Колубузду боорубузга катып отура берелиби? Ушундай сөздүн кереги эмне, жолдош механик? Колубузду катып отуралы деген ниетибиз жок. Бул жер айдоого туура келбейт. Андыктан муну таштап башка бир ыңгайлуу жерге кетишибиз керек. Акылыңызга рахмат. Демек биз кош айдабай эле нары бери көчүнүп ташынып жүрөт экенбиз да. Азыр ар бир минутанын кандай кымбат экенин ойлоп көрүңүзчү. Башка жерге көчкөн убакыттын ортосунда так ушул эле жерден
10 gektar жер айдыга болот. Анын üstüne билбесеңиz эскертип коеюн. Анда ишке план бар, маршрут, графиктер бар. Аларды бузуп, биз өз оюбузча бир жерди таштап экинчисине кете албайбыз. Пландыго иш үстүндө өзгөртүүгө болот, жолдош механик. План деген билгиңиз келсе, мына биз тирүү кишилер. Биз болбосок сиздин планыңыз кагаз бойдон калат. Жөнөкөй жумушчу элдин да сөзү менен эсептешиши керек. Мен дагы да эскертем сизге. Бул жерден трактор айдоого эч ким макул эмес. Мына кимисинен болсо да сураңыз. Трофимов баятан чогулуп келип, четте турган трактористтерди айландыра көрсөттү. Алар унча ушпаган менен, сурданган түрлөрүнө караганда механиктин сөзүн жактырбай тургандыгы белгилүү эле болуп турду. Азырда эч кимиси унчукпады. Ар кимге эле жан керек, деди Трофимов. Мындай жерден абайлабаса болбойт, жолдош механик. Туура эмес. Башкаларды да коркоктукка үйрөткөн экенсиз. Мен совхоздун механикимин. Кайсы машина кандай шартта иштей тургандыгын өзүм билем. Бул жонду трактор менен айдоого толук болот. Кулап кетем, учуп кетем дегенди койгула. Сиз коммунистсиз, жолдош Трофимов. Кыйынчылыктан, коркунучтан баш тартып бүжүрбөй күрөшүш керек. Трофимовдун эми аябай эле ачуусу келе түштү. Кыйынчылыкты сиз менден көп көргөн жоксуз, жаш жигит. Күрөш дегенди оюнчукка айландырбаңыз. Эгерде эл үчүн керек болгон жерден кыйынчылыктан баш тартсам, экинчи менин бетимди эч ким карабасын. Элдик максат үчүн таткан азапты мен эң чоң эмгек деп эсептейм. Ал азаптан айланып кетсе да болот. Анда өлүм да акталат. Адыркы учурда болсо андайдын зарылдыгы жок. Сиз өзүңүз жалгыз көпчүлүктү теңге албай, биздин пикир менен эсептешпей, куру баатырдык көрсөтмөкчүсүз. Аны дагы күрөш деп атайсыз. Чыныгы күрөштүн чыныгы менетин билсеңиз, күрөштү мынча жеңил баалабайт элеңиз. Трофимовдун артынан башкалар да кете баштады. Нурбек кум сарган бойдон жалгыз калды. Ал жүгүрүп барып Трофимовду жеңинен булкуду. Мен буйруйм, тракторду азыр токтотпой жүргүзүңүз. Буйрууга акыңыз бар, бирок бул буйрукту мен аткарбайм. Түн ортосу ооп кеткен. Тоо башында түнөгүнө конгон булуттар бирине бири ыктап козголбогон терең уйкуда. Айлана жымжырт, тетекте гана тракторлор тынбай күркүрөйт. Бригададагы элдин баары алда качан уктап калган. Бирок Нурбектин көзү такыр илинбеди. Бир жамбашынан экинчи жамбашына оналактап, ичкүйдү жаман ойлор басып айласы кеткенинен элге билгизбей ичинен сызып үшкүрөт. Трофимов бүгүн аны жумушчулардын көзүнчө шерменде кылды. Авторитетин кетирди. Чоок, бул бойдон жеңилип калууга болбойт. Кандай болбосун, өз дегениңди далилдеш керек. Нурбек акырын гана орунан турду да, уктап жаткандарга билинбей чатырдан сыртка чыкты. Эч ким жок. Уурданган немесе ал көлөкө жака ыктап барып көрүнбөй кетти. Бир топтон кийин жанагы жондогу трактордун жанынан жылт-жылт этип электрофонариктин оту көрүнө калды. Бир убакытта пулемет атылгандай эле тра-та-та деп от алган трактордун үнү тоо жаңырып тытырай калды да, анан дароо эле өзүнөн өзү чочугандай бастай түшүп, угулар угулбай ичинен күркүрөдү. Сокону терең салып коюп, Нурбек тракторга минди. Азыр ал тракторду жүргүзөт. Фаралар жагыла бергенде машина жай гана ордунан козголду. Рычагдарды бекем кармап, бүт денесин чыңаган Нурбек бет алдын кадалып тиктейт. Техника адамдын эркинде. Аны башкара билген киши кандай жүргүзсө, ал ошондой кете берет. Аны башкарыш үчүн жүрөктүү болуш керек. Мына Нурбек бир топко узап да кетти. Ал артын жалт карай салып, жаңы каңтарылган бороздорду көргөндө жүрөгү ого бетер алып учту. Кулап кетет дегениңер калп. Мен кулабаймын, деди ал калчылдаган үн менен. Трактор кадимкидей эле жан боорлой кете берди. Булар эмнеден коркуп жүрөт, деп жатты Нурбек. Рас, дайым эле бир жака ооп отурган оңтойсуз экен. Бирок жумушта андай мындай болбой коебу? Алдында дөңсөрөк жер көрүнө калды эле. Трактор асманга чыгып бара жаткансып өйдөлөнө берди. Нурбек чапчан кыймыл менен ылдамдыкты күбөйтө салып, тумшуктан жулунуп өтө чыкты. Андан кийинки жолдорду да ал ушинтип жанагыдай тракторду ылдам айдап кете берди. Айдоонун учуна аман эсен жетип кайра кайрылганда, Нурбек жеңишке жеткендей кубанды. Мен силерге ким экенимди көрсөтөм, коркокторго, деп кыйкырды Нурбек. Силер уктап турганча,
Men bul jam boordu büt aydap gerek bolsa teetigi çokuğa çeyin жердин баарын каңтарып берем. Эртең көрgün Trofimov. Kimimizdin çinekeni. Güreştü sen menden öýrenösüň. Maşinanın güçlü denesin öz denesinde hissedip, Nurbek kayra salıp gele jatty. Azırkı jolu traktor murunkudan da öýde jermeden jürüp bara jatat. Ildy garasaň saýdyn tamanyna çeyin jantaya şıpırılgan bet. Heçtek emes, dedi Nurbek. Mına aldı da bayağı döňsü. Heçtek emes. Traktor güçtüne gürkürüp bir jagına ötö enkeygensiп ketdi. Nurbektin golu rıçaktarda. 3-nji ýyldandyk. Traktor oop bara jatat. Nurbek maşinany çukul bura tartyp öýde saldy. Traktordan tumşugy asmanda, öýdege çyga albaýt. Hazır toktoýt. Ildamdykdy almaşdyr, bol erte. Motor öşdü. Emne kılıç gerek? Aňgyça bir ele sekundanın ortasında motoru öçkün traktor artyna getençiktey barıp, mayışkan sokonu kaçırata astyna büktöp, odarlaryna az galganda Nurbek sekirip düştü. Anın ekinci bir görgönü, sokodan boşongon traktor gayra tüzölüp barıp, öz boyun öýdeden toktota albay, jan boordan ıldy jügürüp, ulam ıldamda oturup, saydın tamanındağı üýdöý çoň taşka katu gü menen barıp birtidi. "Aa!" dep jiberdi Nurbek açuu bakırıp. Aga ulam 10 tonnalyk metal menen taştan urungandan, ot çagıla düşüp bir kıragan taştan uçkundары, maşinanın sınıktары tuş-tuşka meteoritler syakty çaçılıp uçtu. Jer göp etip oşo zaman saydın için kayradan karangı bastı. Traktor taşka barıp degende Nurbektin göz aldında, zawoddagy uzatуу elestene kalıp, "Biz silerge şenebis, işiňe iýgilikli bolsun" degen ünder, orkestrden şaňduu marşy, duu çabılgan alakandar anı kuyunday çimirip alıp uçtu. Brigada ızıçuu düşüp, fanarların götürgen kişiler çabıl koygondoy, tömön jaktan gıykırışıp jügürüp gele jatışat. Nurbekte kaltırak bastı. Mına alar jakyn kaldı. Hemnege tüşe kaçtım. Traktor menen goşa talkalanyp ölsömçü. Nurbek jer tepkilep, bekinerge jaýyz degendey ары beri jügürünüp, anan bet algan jagına artyn garabay kaçıp jönödü. Artyn garoga Nurbekte jürek jok. Anın jüregi denesinden bölünüp, janynda goşo galbay jügürüp gele jatgansyt. Teýagına bir çygyp, buýagına bir çygyp, kaçkın jürek şyraka kamçy çapkylap, kulakty tundura gıykyrat. Artda kugun, bolildam, başyňa taş diýet, başyňdy kat çümkö, goluňdy toz. Başyň goluna gatgan Nurbek müdürlüp barıp jerge jygyldy. Koşo jygylgan jüregi artda dübürt degende al kayra tura kaçtı. Bolildam jügür, jügür tigileri jakyn, ana gıykırık sürö, karma kılmış gerdi. Toz, karma lihaç mekanikdi. Jandym bardygynça jan talaşa jügürgen Nurbektin bu tölgürü gorgoşun koyup koygondoy, jerge ilinip süýrelet, aba jetpeyt, asman göçüp bara jatat. Ört denesin guykalaganday Nurbek üstün tıtıp julunat. "Hemne aýdap geldi meni bul jerge? Haýnagül, hemnege tiliňdi albadym?" To başынан tunarıktap taň şykaladı. Tünegine kongon bulutlar dagyle bir-birin ıktap alda gayda jol tartuga kamınganday. Jyluu ordunan kozgolup götürüldü. Eki bürküt erteden beri asmanda, awanın agymı menen özünçele erkin jürüp bara jatganday, tolo gulaştagan iýilbes kanattary gegede gana bolor bolbos serpilet. Alamday çeksiz bul taza büyüklikte janaşa uçkan eki bürkütten başka hiçbir jan öküm sürbeýt. Alar oşonu bilgensip jay gana salmak menen aýlanyp uçat. Gerilgen kanattın astında kır arkalı zoolor, möngü muzlar, korun taştуу saylar. Kıran bürkütler jerde gıymıl etkendin barın göröt. Say boyunda kurçaktay bir nese görüne kaldılı, bürküttün biri, "Kişini kara" dep şaňşyp ün berdi. "Kişi eken gördüm" dedi ekinçisi. Birok alar syr aldyrgan jok. Adamdyn bul jerge gelgenin togotboston, murunkuda ele jaltanbay, jay barakat aýlanyp uçuşat. Jerdegi kişiden bürkütler çoçugan jok. Antkeni alardy korkutmak dursun, özü birdemeden korkup adaşyp gele jatgan nemege okşoýt. Anın zoo başındagy uyaga çygyp jeter aly görünbeyt. Gözü eleň, kadamy jaltak, kayratsyz süýrelip basat. Mınday kişi aldyna maksat koyup,
Betme bet güreş albayt. Bürküt uyasına kol salış üçün al özü dagı bürküt boluş gerek. Anda dagı güreşip jengen jenget. Duşman uyaga kol salsa, kayt arı dep biyikten şaňşygan bürkütler öz tilinde anı dayar bol dep bet aldırat. Alar açık soğuşkandı süyet. Anan kanatların denesine kısa, oşol gökölөгөн biyiktikten duşmanga boyun taştayt. Şu etip aba jarılganda koş jengel menen duşmandy zoodon ırgıta tebet. Aman saktap kılgan uyasın tegerene bürküttör köpkö çeyin tınçtan albay, kuanyç, kar, ökünüç menen şaňşyşat. Bul alsız kişi uyaga tiye albayt. Andyktan al öz jolu menen gete bersin. Tüşkö jakyn kişi aşunun kırına jetdi. Anın alıstaganyn görüp bürküttün biri "Kişi getdi" dep şaňşyp ün berdi. "Getdi" dedi ekinçisi. Aşunun beline çıkıp bargança Nurbek alsırap öttü. Tündöten beri oğuzuna taruday tamak algan jok. Tüşö beriş alyskı etekte tereň say menen agyp jatkan çoň suwnu görüp Nurbek kaygılı üçkürüp taşga otura kaldı. Aldıda da gele el jurt görünböýt. Suw boyunda hiç kim yaşabasa gerek. Degi uşul japayı tolurda kim yaşayt deysin. Nurbek okşogan ele akmaktar bolbosa. Al salınkı eğilgen başın mıkçıp gözün jumdu. Göz aldında tündögü gırsıktı okuya. Güçtü şamal ottu, je öçüröt, je güçötöt. Murdağı kayrattu öktüm Nurbek'te jok. Nurbek kaçkın. Adamdın sırtı gana emes, münözü da jüdöýt. Emki Nurbek murunkunun barın tanat. Jaşoonu elge arnagan asıl maksatlar, jaşoonun gızykçylygy güreşte degen pikirler görse beker söz turbayby. Kana bolbosa, Nurbek oşonda jaşoodon emne tapdy? Anda emes. Ar bir kişige öz gert başının ubaymy da jetişet. Ar bir kişi turmuştan özünü ıňtaýly jaý tap, ahyryn gana iptep jaşaý bersin. Nurbek'e çala. Al oşondoy rahattan özü beze kaçtı. Aynagül'dün tayakesi turgan rayonga kaçan jeter ekem, dep oyloýt Nurbek. Aşunun nary jagynda deşteli. Anın tayakesinden jol garajat alıp, ana şarga jetsem, Aynagül'ge o adamdy berem. Ekinçi dıň jelerge baram dep oğuz açpaým. Nurbek orundan turup, tömön jakta gürkürep akkan suwnu gözdöy bastı. Aşunun belinden tüşkönden keyin suw görünböй kaldı. Görse, jogorton jakyn görüngeni menen basa gelse alys eken. Çıtırman tokoyda adaşkansıp Nurbek'ten çaçı tik turat. Üstünde eýin asman, aylana tunjuragan ele aska zoolor. Suwga jeten menen uwara bolgan Nurbek, asmandagy bulutlar kaçan çugula kalganyn baykabayda kaldı. Aylana gögüm tartıp, tün girip gele jatkanından al toktoy kalıp öýde garady. "Jaan gele jatat" dedi Nurbek, çoçugan ün menen. Al ıldamday bastı. Birok köp uzayalgan jok. Tezden ele gün gürküröp, birin serin çoň-çoň tamçılar taştardy tırs-tırs çetkiley başladı. Muzdak şamal menen goşo, göw menen alystan uçup gelgendey, jer betine şatyraga möndür töküldü. Oşondan keyin jaan ulam güç alıp, ıldy çöke bergen bulutlar toolorda jylçyk kaltyrbaý çümködü. Nurbek jaşnarga jer tappaýt. Any kantyp jatat degensip, çağılgandar janaşa aradan karşı tersi jerge sayılıp jarık bergende, çokularga ilinip salangdagan bulutlar tuş geldi jaltana gözü çakçagan Nurbekti görüp, ogo beter birin-biri karşıldata jöleşip, gün gürkürögöndö "Ah ah ah" dep korkunuştuga atkırışat. "Ah ah ah" deyt anda karangyda ontogon jaňyryk. Nurbekte jan jok, al kayda basaryn bilbeyt. Moýundan akkan su tamanna çıgat, dağı çağılgan, dağı gürkürögen gatkırık. "Korktuňby ya?" dedi görünböй, erçip dağı 3-4 taş birinin artынан biri ankildege atıp, Nurbek'in üstünden zu sekirişti. Nurbek artın gözдөй getençiktey barıp, bir vakıtta tamdan üstünden jazatayıp baskanday ıldıy uçtu. "Ah ah ah ah" dep katkırıştı, jöleşken bulutlar tabası ganganday. "Ah ah" dedi karangyda ontogon jaňyryk. Jaan tyýylbay güç alıp töge berdi. Nurbek geçeten beri töşökten turup sırtga çygyp jüret. Birok kokustagan butu da gele kattu bassa orup jötölü basılbayt. Hidrologiýalyk punktun kişileri özara süýleşip alganday, Nurbek menen bolgan gırsykty okuýany
Anın gözünçe eskerip aytışkandарын al uşul günge çeyin uga elek. Iras Asiya adegendele öz pikirini tüz aytdy. Men sizin orduňyzda bolsam antbeytilim, dedi al ugup oturup. Jogapkerçilikden gorkan kişi hiç kандай işte alga jıldyra albayt. İzdenip jaňylgandan bilseňiz, çoň nerselerde tabuga bolat ele. Asiya oyun aytyp ötbey, Nurbekde aýag ansyp tereň üçkürüp koydy. Birok uşul çyndykdyň baryn jaşyrba aytyp bergen kişi anda iş kılarına işenbeytilim. Anın uşul geyinki sözü Nurbektin çöküp bara jatkan oy sezimin gayra jandantyp, arganday oyga saldy. Asiya meni düşündü. Men ança jaman kişi emesmin. Almaga işenet, başkalarda işenebi. Gayra turup, emne üçin bularga bar berip meni gamatyp koyboýt, dep da oýlanat. Je meni töşekden turup aýyksyn deşdibi. Je ganday? Je meniň kılmyş gerekenim jalganby? Jok, men bütgön kişimin. Meni aýaşdyň geregi jok. Meni jazalaş gerek. Көп ötbey Aynagülde eskerse, oyu başka jaka getet. Turmuşdyň kızykçylygy men üçin tügenip kaldy öle. Men getem. Aynagül, men saga baram. Eköz tyň gana ok atkylabys. Adamga oşo dele jetişpeybi. Günü erteň menen Asiya özünün jardamçysy gidrotehnik Bektemir eko asma köprünün lülkasyna düşüp alıp, lülkada ornatylgan lebetkany eki jakdan burap, tros arkyly bat ele suunun arky öýüzüne ötüşet. Maňdaýyndagy jek menen basyp oturup, alar Baýdamtaldyň ak kardy törüne çygyşat. Törde Asiýanyň kareri tujagyndan goýulgan ilimi işi var. Alardy uzatyp goýup Nurbek gaýra gelet. Kalgan wagtyň bary Asylbay abışga menen ötüp jatdy. Asylbay özünün Bektemir uluna takyr okşoşboýdy. Bektemir köp süýlegende jaktyrbagan, etkelinden gelgen tokto kişi. Asylbay 70'ke barıp kaldym deyt. Erteden geçke tınçybay, baldardan otun susuna garalaşpasam bolboýt dep özünçele uwara. Bol gurgagan söngöktöy bolgon, uzun boylu arık çaldyň gözü daýyma gülüňdep, bir nerseni bilүүgö, görүүgö kızykkansyp durat. Beni özü baylap kımızdı özü jasagandyktan, anın gabat-gabat çapandaryna gandaydyr ötö tattoo gıçkıltym ışçıty siňip kalgan. Asylbaýdyň dagy bir jeri var. Anın tügen-bögen kobur-guburun ugup otursaň, gündüň gantyp geçkirgenin bilbey kalasyň. Abışganyň sözünden ulam Nurbek Asiya jönünde jana hidrologiýalyk punktyň turmuşy jönünde köp nerselerdi bilip kaldy. Bugün Asylbay Nurbekdi golundan alıp, "Beri gelçi balam," dep bekitip koygan bir demesini jaşyryn görsete turgansyp, any çetke çıgaryp günöstü döweniň janına jetelep geldi. "Mına muny gördüňbi?" dedi al özünçe symyktanyp 10-15 tüp jaş almalardy görsetip. Bir almanyň butagynda kiçineke gana kızgıltym gül açylypdyr. "Birinji gül açylysy uşul," dedi al sırdy uşubrap. "Bul almalardy Asiýa şarga barganda özü alyp gelgen." "He, gokuy kızım. Baýdamtaldyň suwuna alma çydabaýt desem, siz gaýdan bilesiz ata çydabasyn. Synaş gerek, izildeş gerek. Izildegende ar nerseniň jolu tabylat. Mına 2 ýyl ötdele emi garabaýsyňby? Asiýa muny görse jaş balaça tak sekirip süýnet. Ha süýünsin. Süýünbey anan." Erteň menen to üstünen gün göterilip, gündüň kıyır nurlary Baýdamtaldyň orguştangan susuna juňgany düşkende, Nurbek Asiýalardy gündegidey asma köprege uzatyp geldi. Nurbek daýym baýkay turgan. Asiýa Baýdamtaldyň jegine jakındaganda biröni sagyn gasyp, kişige garabay şaşyp jügürüp baryp, çoň taştyň üstüne çygatda, saýda gürküregen agamdy tyňşap, aýlanaga asmandagy günge suktanyp garaýt. Anın yüzünde jırgaldy gülkü, al kuwanışda. Suunun tereginden ukmuşdy muzika ogup jatgansyp, betin şamalga tosup, gözü jaltyldagan Asiýa boyun jynap, beýlegenge kamynganday. "Hay, Nurbek!" dep gıykyrat, Baýdamtaldy görsetip. Al abdan jakşy sözlerdi aýtyp jatgan boluş gerek. Birok suunun şarынан sözdün üzündüleri gana ugulat. "Emne deýseň? Ugulbaýt Asiýa!" Anda al alakan çap gatkyryp gület. Bugün Asiýa antken jok. "Seni ergip jatgandyrsyň Nurbek," dedi al toktoy galyp, Nurbekden gözüň garap. "Geçeýe gitepde ok bütdiňbi? Jötölüň basylyp taza aýykkanynda Baýdamtaldyň törüne çogup baraly. Men saga özümden tajryba işlerimdi görsetem. Anda abdan kızykly nerseler bar." Asiýa unçukpay galyp, jaýrak basty.
Bugün bolsa menin kiteplerimdi izlep karasaň, Gertsenden Bloya Dumy degen kitebini tabasyň. Al menin abdan jakşı görgen kitebim. Men güreşçül, ümitçül kişileri jakşı görüp. Makul Asiya. Asiya dag bir nerse aytaýyn dedile. Birok alar asma köprüge jetip da gelişdi. Asiyany lülkaga mingizip jatkanda anın tıkan iýilçek denesi Nurbektin goluna aýkyn sezildi. Nurbektin jüregi bat-bat kagyp, al emne üçündür uy alıp ketdi. Biz batyle gelebiz, dep kıykırdı Asiya lülkanyň içinen. Arka özge jetip barganda Asiya Bekdemirdi alga jüberip özü artынан bastı. Mundan murun bolsa al daima özü jol başlar ile. Üýge bar, bul jerge turba, jötelin güçöýt, degençilik kılıp Asiya maňdaýdan kolun bulgady. Giyin dağa getip bara jatyp al 2-3 toktoy kalıp artın karady. Veşmeşöktün içine kaylosun salıp götörüp algan Asiyanyň karany imerlişten görünböy kalgança Nurbek köprünün janında tura berdi. Anan al kayra getünün orduna sayga düşüp suunun jegindegi taşka gelip oturdu. Baydamtal adatınça miň türlü obonga salıp kardanat. Get, jolobo degensip tolkundar kandaýdyr içi tardyk menen gayra Nurbektin ötügün türtöt. Nurbek butun tartpady. Açusy gelgenden tolkun şilekey syakty sargıç köbükti ötüktün başına bürküp gayra getip gayra gelet. Nurbek gülümsürep koydu. Baydamtal menen Asiyanyň tagdyry biri-birine baylanyş. Bir kişi jönököýle kız. Biri tabigatyň zor güçü. Hiç kimge moyun berbey, toğlordu buzup öz erkinçe akkan çoň su. Birok bulardan tagdyry biri-birine baylanyş. Asiyanyň aldyna koygan maksаты Baydamtaldy başkaryp alışda. Baydamtal tegi jer jaralgandan beri kabat-kabat toňgon çeksiz, çenemsiz möngülerden erip düşöt. Egerde kişi tördögi jatkan karlarynyň eritilişin gol galsa, demek al Baydamtaldy da gol galat. Bul iş adyrynça problema. Birok uşul problemany gözlegen kişi al çynynda zor erjürök kişi. Al emi Asiyanyň maksaty jaýdyn günü talalarga suw köp gerek bolgonda karlardy 10-15 ese tez eritip Baydamtaldyň susun göýtüp jüberip güzde bekerge getip jatkan suwnu önömdep kalyş üçin karlardy tondurup salyp 2 ýylga saktap goýuş. Nurbek orundan turup jek menen nary beri basyp Baydamtaldy garaýt. Asiya bul iş turaly süýlegende anın oýçul, tınç jatkan gözleri gayratga tolup jalyndaýt. Jok diýdi al. Bizden zamanda kişi tabigatty bileş gerek. Men işenem. Al gündür alys emes. Jaýdyn saratanynda dykandar suw solup kaldy dep muňkanyp akaktagan asmanga jalynbaýt. Suwnyň başynda turgan kişi alarga gereginçe suw jetkiret. Hoy towa, dep Asylbay abışka süýleşip oturganda jakasyn garmanat. Hemki jaşlarga aýla barby? Özüň oýlap görçü Nurbek balam. Baydamtaldyň töründe jatkan Gudaýdyň garyn tynç goýboy ıldamdatyp eritebiz deyt. Uşuny oýlansam adam balasynyň güçüne jakamdy garmanyp toba galam. Bizdin Asiya bul maksatyna jetse çoň sowupga galat. Hanan emey sowupga galar için. Kardy suwny başgaryş degen oňoý bu. Emi gebirlerge aýtyp bersem işenmegender bar. Sen jomokda aýtasyň deşet. Kanty berdet eken. He gokuy kişiniň golundan gelbey turgan iş beken. Arganday darlardy goldanat. Özüm gördüm samolyot gelip karın üstüne gömürdün çaňyny sep jürgeni. Görse gömürdün çaňy gündün ilebin jakşy tartat turbaýby. Meyli, işenbese özleri bilsin. Birok men özüm Asiýadaý jaşlarga abdan işenem. Köpçülükden gamyn jep elge işengender maksatyna jetpey goýbaýt. Asiýada uşunu bilet okşaýt. Bolbosa al dele şardagy keňsalardyň birinde oturup alyp kagazçy ise oşonda da gün görbeýbi. Nurbek getip bara jatyp asma köprünün janına gelgende Asiya kaçan geler eken, erterek gelseken dep oýlana galyp özünün oýunan özü çoşup ketdi. Bayatan biri suwnyň jeginde oturganda al uşintip bir emes bir neçe oýlagonun emi eskerdi. Bul emnesi? Dep jüberdi Nurbek. Jemen Asiýany süýüp kaldymby? Jok, mümkin emes. Men any jön ele oýlap jatam. Süýüp intip gelbeýt. Ölümden gutkargan kişini ele sözsüz süýüp kalyş gerek beken. Bul sentimentallyk roman emes da. Jok, men any kadyrlaým. Meniň aga garzym çoň. Men any bir tuğan garyndaşymday, dosumday görüp. Birok süýüp boluga mümkin emes. Boldu, eskerbe, unut. Uşundan başlalyp Nurbek tınç tabalbay,
Özün özü Asiyany eskerbeyin dep kançalyk zordosa da andan eç nerse çykmady. Jana Asiyanın iýilçek denesine tiyip ketken golunda ottun giçinekey uçkunu galyp, al hazır ört syýakty tutanyp, büt denesine japdy. Nurbek kanday nemege duşar bolgonun özü bilbeyt. Adamdyn erkine baş iýbegen oýlar, sezimler jürekdi birde kaýgyrtyp birde süýüntet. Nurbek özünün bul awalyndan aýabay gorkdy. Koy, Asylbay abyşga baryp aňgemeleşeýin. Mümkin tarkap geter, dep al üýdü gözдөй bastı. Birok Asylbay menen da al gündegidey süýleşe albady. Bu sen bir nerse jogatdyňby? Dedi Asylbay otun gerti oturup jany jaý tapmay eliňdegen Nurbekdi görüp. Jok, oba, jogatdym. Nurbek şaşylgan boydan üýge girdi. Gersendiň kitebini taap alyp, bir-iki baragyny okup gördü da kitepde gaýra japdy. Rasele, men bir nerseni jogatdym, dedi al terezeni garap. Emne jogatdym? Eskerip göröýünçi. Asiya kaçan gelerken? Boldu, dedi Nurbek ordan sekirip durup, stoldy muştap. Senin anı süýüge akyň jok, dedi al, özün özü güzgüden jekirip. Sen kimsin? Anı janda. Jek görümçü kaçkın. Al kızdın aldında mamleketke gerekli iş durat. Sen anın çoň işine jolta bolup, turmuşuna geýligi şuga akyň jok. Jogal, kızda azgırba. Nurbek sırtka çykyp, kaýra suunun jegin gözдөй bastı. Bayağı taşka gelip oturup başyn mykçydy. Süýem dep kanty bozuň barat, dep jatdy al içinen oýlanyp. Asiya menen özüňdi kantyp teňeýsiň. Al, uşul japaý tolarda hiç kanday kıyınçılıktan baş tartbay, eldik iş üçin güreşip jatat. A sençi, sen kimsin? Asiya sag okşop kayratsız emes. Asylbay aýtyp oturbayby. Kışında aşunun bary bekip kalıp, ürkörдөй bolgon 5-6 kişi japadan jalgyz eň kalganda da, Asiya öz işin toktatgan jok. Törgö barıp gelgençe al boronda kalıp, butu golunu üşük aldırgan. Oşondo da ana Asylbaylar radio aparaturaga götörüp jetkirgende, al ikemge gelbegen golu menen ыйлап jatıp, rasiýany basyp, elde murun hidrologiýalyk stansiýaga svotka berip, anan giyin özünün hawal jönde habar bergen. Oşol ele günü vertolyot uçup gelip, any şaharga jetkirip, al 2 ay balnistada jatkanda, atenesi em barbaýly goý dep jalnyp jal barsa da, kaýra Baydamtalga geldi. Emne kanday çoň maksat, kanday ideýany başgarat. Emne üçin men erkek başym menen uşunday bola albadym? Jok, men beti güýgen kişimin. Ekinçi men mınday güreşçül turmuşga gaýrylyp gele albaým. Men gözgö görüngüs, bary jogu bilinbegen kişi bolup ötep. Meni Asiya kantyp süýsün. Aga tatykly kişiler başga. Koy, özüň ubada ber. Sen bul kızdyň jüregine gol tigizbe. Erterek mından jogolasyň. Nurbektin butuna urungan tolkundar dagyle, ket, jogol degensip, kandaydyr iş tardyk menen gaýra göbük bürköt. Tün, aylana gapgaraňgy, top jyldızlar öşkön golomtodoy tunarıktap güýgüm. Terek sayda güreşke toýbos Baydamtal dagyle janyn sabap, tolkundardy taşga jançat. Nurbek eşikке çıkkanda törden üregen şamal bet aldynan urdu. Al tumagyn basa giydi da asma köpürünü gözдөй tez bastı. Köpürüge jetkende Nurbek toktoy galyp artyn garady. Koş Asiya, aýtpay getdi debe. Menin uşuntkenim jön, dedi al şıbırap. Anan Nurbek lülkaga mindi. Ögünçörök al Asylbay abyşgadan çekmelep suraganda, Aynagülden taýkesi turgan rayonga jetiş üçin suunun maňdaýyna ötüp, jarym günçülük jol basyş gerek eken. Adyr bolsa Baydamtaldyn arka özüne ötüş gerek. Nurbek lebetkanyň sabyn garmap aýlandyra başlady. Tros goýulgan lülkanyň çygyryktary gıýçyldap akyrynjyldy. Birok iki jakdan iki kişinin güçüne çektelip jasalgan lebetkany jalgyz kişige jürgüzüş kıyın eken. Nurbek aga bolboy bardyp güçün jynap lülkany ilgerilete berdi. Jekden bir top uzap barıp çarşagan Nurbek, azyrak dem alaýyn dep, lülkadan başyn çygaryp ıldy garady ele, jüregi şuw etip mozdaý düşdi. Astynda tün guçaktap alaýdylöý çamyngan Baydamtal, lülka kişinin başı aýlanarlyk argamjy boyu biýiklikde, şamal lülkany nary beri julgup termetet. Nurbek ikinci astyn garagan jok. Al maňdaýga erterek jeteýin dep, lebetkany goluga bargança burady. Suunun ortasına jetip jeke jakyndap geldi. Dagy güç salsam maňdaýga jetet. Ana suunun arka yüzü dana görüne başlady.
Нурбек чарчаганына карабай, "Мына аз калды, az эле жер" деп күчүн аябайт. Bir убакытта темир сынган сыяктуу бир нерсе шарт этти. Лебедка буроого келбей, люлька токтоп калды. Нурбек шашканынан тура калып, үстүндөгү чыгырыктарды сыйпалап көрдү. Чыгырыктар аман. Анан ал фонарикти жагып лебедканы карады да, шалак этип ордуна отурду. "Эми эмне кылам?" деди Нурбек көкүрөгүн муштап. Көрсө, лебедканын бир жагына күч келип, трос оролгон барабандын огу сыныптыр. Эгерде аспаптар болсо, аны оңдошоп оңой. Бирок колдо эчтеке жок. Нурбек ыйлагандай болду. Иш жаман. Же нар эмес, же бир эмес. Люлька наркы жеке бир топ жетпей туруп калды. Нурбектин айласы кетти. Эгерде ал ушинтип отура берсе, эртең менен аны Асиялар көрсө эмне дейт? Нурбек аларды кайсы бети менен карайт? Шермендечилик, уят. Андан көрө өлгөнү жакшы. Кандай болбосун, Нурбек бу жерден бир отолу кечикпей кетиши керек. Ал турду да люлькадан чыгып үстүңкү тросту кармап, астыңкы тросту басып, эптеп маңдайга жетмекчи болду. Оба, ал кетиши керек. Анын корккону үстүңкү трос менен астыңкы тростун ортосуна бою кыскалык кылса, анда анын күнү эмне болсун? Тобакел, эмне болсо да. Нурбек люлькадан бир бутун сыртка чыгарып, үстүңкү тросту эки колдоп кармады. Жүрөктүн тарсылдата соккону кулакка дайын угулат. Нурбек астын карабады. Астын кароого коркунучтуу. Анда ашынган кара күчүнө чыдабай, Байдамтал оргуштанат. Нурбек көзүн жумду да люлькадан бөлүндү. Астыңкы трос менен үстүңкү трос анын боюна туура келди. Бирок бет алдынан урган шамал аны чалкасынан түрткүсү келет. Эч нерсе эмес. Аз эле жер. Жеке чейин 5-6 метр. Акырын жылабайла. Кабарган кол ого бетер троско сүрүлүп дуулдап ачышат. Нурбек жеке келип жеткенде, "Кутулдум, кутулдум" деп сүйүнгөндөн бакырып, жер кучактап жыгылды. "Ах, айланайын гана жер, жытыңдан садага болоюн кара жер. Сени басып жүргөнүм өзүнчө бакыт тура. Эми жарым күнчүлүк жол басып, ал сөз эмес, сөз эмес." Нурбек тура калып, чоң-чоң арыштап басты. Ал бир аз өтүп барып, артын жалт караганда, көпүрөнүн люлькасы ташталган бойдон шамалга термелип жатканын көрдү. Кандайдыр укмуштуу ой кылт этип, Нурбек селдей калды. "Кантип?" деди ал киркиреген үн менен, алга умтула берип, түн караңгысын тешетиктеп. "Кантип эле көпүрөнү бузуп коюп кетем? Мени өлүмдөн аман сактап, төшөккө баккан кишилерге кылган жакшылыгым кайсы? Адам эмес, итмин мен." Нурбекте болгон адамгерчилик менен намыс анын адамдык аң сезимдерин козгоп, аны бүт бойдон өзүнө багынтып алды. "Жок, мен мынча иттикке бара албайм. Мен бу бойдон кетпейм. Менин кесепетим Асияга тийбесин. Ал эртең Асма көпүрө аркылуу Байдамталдын төрүнө барыш керек. Анда келечек үчүн зор маанилүү илимий иштер бар. Элдин келечегине мен зыянкештик кылбайм." Нурбек теңселип барып, жерге олтуруп, маңдайын колуна жөлөп көзүн жумду. Ал эртеңки болор көрүнүштү көз алдына келтирди. Эртең менен Асиялар Асма көпүрөнүн жанына келгенде, люлька суунун ортосунда, же ар эмес, же бер эмес турганын көрөт. Демек түндө Асма көпүрөнү бирөө пайдаланган. Нурбек кайда дешет? Нурбек жок. Түшүнүктүү. Бирок андай ит сөздөн айлансын. Кеткен жагына кете берсин. Ишти токтотууга болбойт. Илимий иште ар бир минутта тагдыр чечүүгө жарайт. Алар люльканы кайра тартып алууга аракет кылат. Бирок люлька ордунан жылбайт. Люльканы жүргүзүүчү трос лебедканын сынган барабанында чайналып калган. Нурбек аны жакшы билет. Асиялар эмне кыларын билишпейт. Асма көпүрө жарактан чыкты. Ким кылды муну? Жүзү кара Нурбек. Мен мындайды күткөн эмес элем, дейт Асия тиштенип. Атаңа наалат, ылайым оңбо, кыларыңды кылдың, дейт үшкүрүнгөн Асылбай абышка. Мен бул жолбун итти кууп жетип өлтүрөм, дейт жини келген Бектемир таш ала жүгүрүп. Анан эмне болот? Асия эч убакытта ишин токтотуп койбойт. Ал аракет кылат. Кандай аракет? Мында бир гана амал бар. Керектүү аспаптарды алып, Нурбекче жанын оозуна тиштеп, трос аркылуу жылып отуруп люлькага жетип, лебедканы оңдош керек. Айтууга оңой, бирок бул адам баласынын колунан келбей турган иш. Люлька менен наркы өзүнүн ортосу 30 метрден ашуун жер.
Oşol ortonu tros menen basıp ötöm degen kişi janынан geçken adam. Munu Asiyaların içinden kimisi kılat? Kimdin kolundan gelet? Asiya. Al tartınbayt. İlimdin gelecek üçün işti 1 saatka toktotuğa al özüne urksat beribeyt. Jok. Men anı ölümge türt albayım, dedi Nurbek ornan ırgıp durup. Al asma köpürönü gözдөй şaşılıp jügürdü. Anın kanday çara koldonoru ale dayınsız. Birok al karap tura albayt. Söz anın özünün kert başı jönündө emes, köpçülüktün gelecek üçün iştelip jatkan ilim jönündө, oşol ilim üçün güreşip izdengen kişiler jönündө bolup atat. Asma köprökö jügürüp jetip, Nurbek ısıp çıkkan mаңдайын muzdak temirge tiygizip oylana kaldı. Emne kılış gerek? Köprönü kanday kılıp oňdasa bolat? Hiç kim akıl koşup jardan berbeyt. Tilsiz tün. Bir ol söz aytsaňçı. Jok, sen oşol üçün tünsüň. Zarın tökkön baydamta algana aymap jep jiberçüдөй sayda özünçe gürpüldöýt. Birok Nurbek kişi da, adam balası, al izdese amal tabat. Taptım, dedi Nurbek. Taptım. Ova, Nurbek çara taptı. Aladır baydamtaldın üstün tros menen basıp ötüp, tigi mаңдайга jetet. Anda tamdın burçundağı jıgaç kömür köydün içinen Nurbek asma köprönün asbaptарын görgön. Al gerekli asbaptарды jonuna taňyp alıp, baydamtaldın üstün gayrat tros arkuly basıp ötüp, lülkaga jetip lebetkany oňdoýt. Anan lülkany öz oruna jetkiret da, özü göz görgön jaka jogolat. Mümkin tömön jaktan geçü tabılsa, baydamtaldy geçip ötet. Bolbosa kim bilet? Je ölüp je tiri galar. Birok adyr anda emes. Giyin emne bolsa oşo bolsun. Adyr bolsa tentigen Nurbek dagy tentit. Azırkı göp oylagandy iş yüzüne aşırıp, Asiyalardan ertenki çoğun işine ziyan geltirbödü. Birok bul işke Nurbek'tin güç gayratı jetebi. Aldıdağı azapты sunoga jüregi çydayby? Je ölümden korkup gayra yüzü kara oydan kaçıp jönöýbü? Men kaçpaýmyn, dep şıbırayt Nurbek. Birok güçüm jetebi bilbem. Ayta albaým. Lülkaga çeýin 5-6 metr aralyk. Any jana ele basyp ötköm. Adyrda basyp ötem. Birok lülkadan ary 30 metrden aşun jer. Al öte uzak jol. Öte uzak. Meyli. Senin büyük maksatyň üçin Asiya. Meyli. Towakel. Nurbek köprönün bekitkiç temirlerinin basqıçı menen öýde çykdy da üstünkü trostu kolun sunup karmadı. Anan astynkı trostu butu menen teýip görüp, oň butunan birinci gadam şiltedi. Güreş baştaldı. Nurbek birinci gadam şiltegende suunun şары anın kulagyna bazarda bakan garmap arka menen baskan darçılarga götüröte doğulbas urulup surnay tartılganday oguldu. Bol batırlık ölüm menen batırlık jaşonu daňtagan muzika anın har bir gadam şiltegenin uzatıp kulagынан getpedi. Nurbek darçılardı bazardan görgön. Anda al jaş bala. Ya pirim, ya Allah dep Kudaydan jardam surap asmanda basıp jürgön özbekti görgönde Nurbek apa dep enesinin etegine jaşıngan. Jür apake getel, men korkum degen. Emi bolsa Nurbek özü darçı. Aldağı azyr asmanda arkandın joğundugunday tros menen basıp baratat. Birok anın görgön darçılары bazardın göңülün ulaş üçün, bazardın aç köz suktuğunun mawkusun gandırış üçün, mümkün günümdük okat tabyş üçün jannan geçip jürgöndür. Nurbek bolsa başka darçı. Anın aldında maksat dank üçün emes, eldin ozun aşırıp, taň kaldırış üçün emes, adam degen atты aktaş üçün, gelecekti izlegen Asiya üçün. Nurbek lülkaga jetip barıp, suy çarçap jygyldy. Joldun bir giçinekey bölügü ötüldü. Birok bul giçinekey jeňiş oňoý gelbedi. Trosko sürülgön alakandan tamtyk jok. Dem algany baýgege çabılgan atтай öpkö-öpkösüne batbaýt. Aldyda bolsa dagı mından 100 ese gıyın kıyamat jol. Ölelegiňde kaýta artga, esiňe gel şordu degendey boldu içten biri. Ketpeýim. Akyrına çeýin güreşöm, dedi anda Nurbek. Al turdu da fufaykasının için jırtyp alıp, kanjalagan goldoruna orodu. Güreş birinci gadam şilteri menen suunun şары jaňadan götüröte doğulba surup, darçılardın surnaýyny ökürtdi. Bol jolu az ötkönden keyin ele Nurbek güçten tayıp bara jatkanyny sezdi. Al korkup ketip bayatan beri astın garabayın dep tırışıp gele jatıp, azyr kokusundan ıldy gara bergende, suunun ıldam agymynan anın başı aylan göçök bolup ketdi.
Ал кайра өйдө болгондо бет алдынан урган шамал аны катуу булкуп алды. Bir butu trostон тайып барып, зор күч менен кайра оңолду. Нурбектин муундары калчылдап, денесинен тер кетти. Көзүн жумуп ачып алды, бирок башы дагы эле айлан көчөк. Ошондон баштап денеси өлгөн Нурбек өзүн өзү сезбей, же түш эмес, же өң эмес, кандайдыр элестер дүйнөсүнө көчүп кетти. Бул укмуштай жаңы дүйнөдө Нурбек өз өмүрүн жаңыдан баштап, өткөн күндөрү менен адыркысынын баары бирине бири чатышып, кандайдыр көз алдынан чубады. Бирок Нурбектин акыл эси даана иштейт. Ал туруп алган жок. Ал өзү жолун бардык күчүн жыйнап уланта берди. Анын айланасында абада калкылдап Асия, Асылбай, Трофимов, Айнагүл жана тааныбаган бир топ кишилер жүрөт. «Силер кетпегиле», деди Нурбек. «Мен өлүм алдында силер менен ачыктан ачык, сырымды жашырбай сүйлөшөм». «Кетпейбиз», дешти тигилер. Шорда амданган тер беттен оозго куят. Нурбектин колго уруп алган чүпүрөктөрү алда качан тытылып жок болгон. Алакандар уюп, алы кеткен дене салмактанып талыкшытат. «Мындан көрө боюмду сууга таштасам кантет», деп ойлонду Нурбек. «Мен баары өлгөн кишимин да, ошентейинби?» Бирок көпүрө оңдолбой калса, эртең Асия Байдамталдын төрүнө кантип барат? Анын келечек үчүн керектүү илими иши токтолуп калабы? Нурбек кайра күч жыйнады. «Асия», деди. Ал Асиянын элесине кайрылып: «Сен таарынба, капа болбо. Мен сага тең келер киши эмесмин. Мен кылмышкермин. Кайраты жок качкынмын. Бирок мен сени сүйөм. Чын эле сүйөм. Мен тана албайм. Сүйүүдөн киши тана албайт. Мына азырсак айтып отурам. Өзүмдөн өзүм жашырган сырымды». «Меничи?» деди кылыктана оозун бүйрүп Айнагүлдүн элеси. «Жок», деди Нурбек. «Сүйүү деген жумшак кол менен моймолжуган гана көз эмес. Сүйүү деген көчөдө колтукташып жүрүү гана эмес. Сүйүү адамдардын өмүрүндө максатташтыгынан келип чыгат». «Мейлиң анда», деди кыткылыктап Айнагүлдүн элеси. «Бирок сага окшогон немени Асия сүйбөйт». Нурбек шалдырай түшүп, алы ого бетер кете баштады. «Мен күрөшчүл, үмүтчүл кишилерди жакшы көрөм», деди Асиянын элеси Нурбектин көзүн карап. «Анда мен күрөшөмүн. Мен үмүт үзбөйм, о Асия. Биз сенин максатыңа жетебиз. Байдамтал бизге баш ийет. Мен ишенем. Биздин заманда дыйкандар жайдын саратанында суу солуп калды деп муңканып акактаган асманга жалынбайт. Аларга суунун башына турган киши сен, Асия, керегинче суу жеткирип бересиң». Байдамталдын ортосуна жете бергенде Нурбектин абалы өтө жаман жагына айланды. Колдун каруусу кеткенден кетип, тизе бүгүлө баштады. Анын үстүнө астыңкы трос эмне үчүндүр бошоңдоп келе жаткансыйт. Лебедкадагы чайналган трос азыр адамдын салмагынан кайра жана баштаса керек. Так ушул учурда Нурбектин айыгы бүтөлөк жөтөлү кармады. Ыкшыткан жөтөл анын демин буулуктуруп, ары бери теңселтет. Кан уюп шишиген колдор денеден суурулуп бара жатат. Астыңкы трос улам бошогондон бошойт. Нурбек ордунан жыла албай туруп калды. «Ажал, ажал» деп Байдамтал күч алып чамынды. Нурбектин колу ачылып бара жатат. Азыр ал сууга кулайт. «Ажал, ажал» дейт суктанган Байдамтал. Нурбек кургап, от болуп күйгөн эрдин тили менен жалайт. «Суу, бир гана урдам суу», дейт ал өлүп бара жаткан кишидей. «Эңкей, Байдамталдан суу сузуп ал. Ал сенин суусунуңду кандырууга жарайт. Жыргап каласың», дегенсейт бирөө. Трофимовдун элеси ачуулана сүйлөдү. «Күрөш деген оюнчук эмес. Элдик максат үчүн тарткан азапты мен эң чоң эмгек деп эсептейм». Айнагүлдүн элеси жумшак килемдин үстү менен жарашыктуу жылмая адатынча чайпалып басып келди. «Башыңды кыйноого салып эмне кыласың? Кайра кел». Анан таң калгандай ийин кысып, Нурбектин өзүнүн сөзүн кошумчалады. «Ар адамга өз керт башынын убайымы деле жетишпейби?» Асия тээ Байдамталдын төрүнөн көрүндү. Чапкындаган бороон, буту колун үшүткөн Асия асма көпүрөнү көздөй боору менен кар жиреп жылып келе жатат. Мына ал рациянын жанында. Ийкемге келбеген карайган колдору Асиянын оозунан чыккан элебине жылыбайт. Бирок ал ыйлап жатып сводка берип жатат. Анын эфирге берген сигналдары
ilimge gerektүү жаңы maalumattарды tuş tarapka alıp uçurat. Jaraysın Asiya, jaraysın, dedi Nurbek. Al jan talaşa akırkı güçün jumşap, жазылып bara жаткан колун кайра жумду. Ошол учурда ал колдогу саатынын жүрүп турганын укту. Нурбек өзүнө өзү ишенбеди. Бул өзү укмуш. Бирок ал чындык эле. Чык кетип, сааттын үнү дап-дайын угулуп турат. Ушул ар бир секунда менен кошо өмүр өтүп бара жатты. Өмүр, адамдын өмүрү. Нурбек өмүрдүн эмне экенин эми түшүнгөндөй, өмүрдүн мааниси, кызыкчылыгы эмне экенин эми билгендей, боюн серпинди. Адам дүйнөдө бир жаралат. Бирок ал өлүм үчүн эмес, жашоо үчүн жаралат. Чыныгы күрөштүн чыныгы мээнетин билдиңби? Dedi Трофимовдун элеси. Билдим, dedi Нурбек. Мен баарын түшүндүм. Нурбек жеке келип жеткенде, жерге сулк чыгылып 1 саатча козголгон жок. Ал кайра трос менен басып отуруп люлькага жетет беле, ким билет. Бирок экинчи жолу кайрылып барыштын кереги жок болуп калды. Анткени Нурбектин салмагынан лебедкадагы чайналып калган трос кандайдыр өзүнөн өзү бошоп чыкты. Нурбек ал трос аркылуу жээктеги лебедканын күчү менен люльканы кайра өз ордуна тартып алды. Таң сүрө бергенде Нурбек люлькадагы лебедканы ремонттоп бүттү. Ал Байдамталдын жээгине жата калып, чоң кочуш менен эми гана сууртады. Бүгүн ал өмүрүндө биринчи жолу жеңиштин, күрөштүн жыргалын толугу менен сезип билди. Нурбек өзүнүн керт башы үчүн эмес, куру баатырлык үчүн эмес, азыркы жолу көпчүлүктүн келечегине арналган максат үчүн, ал максатты алдына койгон Асия үчүн баатырлык көрсөттү. Нурбектин кубанычы кучагына батпай, ал өзүн эң эле бактылуу сезди. Анткени ал түздөн түз болбосо да, элдин келечек тилегине, Байдамталды багынтып алууга кандайдыр кичинекей болсо да пайдалуу салым киргизгендей болду. Ооба, мен бактылуумун, dedi Нурбек. Эртең Асия токтолбостон Байдамталдын төрүнө барат. Анын жолу ачык, көпүрө оңунда. Ал карларды тез эритүү жолун табат. Сөзсүз табат. Табышына күмөн жок. Ал эл үчүн жаралган эл кызы. Биздин дыйкандар жайдын саратанында суу солуп калды деп акактаган асманга муңканып жалынбайт. Асия аларга керегинче суу жеткирип берет. Ооба, так ошондой болот. Мен билем, мен ишенем. Ишенгин күрөш деп турмуштун өзүндөй дайым алдыга умтулган, күрөшкө тойбос Байдамтал толкундарды кайраттуулук менен ташка жанчат. Нурбек үйгө жүгүрүп барып, столдо жаткан актай барактын үстүнө бат-бат тартагай чоң тамгалар менен төмөнкү сөздөрдү жазды. Асия, мен келген жагыма кайра кеттим. Мүмкүн экинчи жолу экөөбүз эч качан көрүшпөспүз. Бирок мен сени өлөр өлгөнчө таза, ыйык түрдө жүрөгүмө сактайм. Идеалдуу кишилер болбойт деши эле. Мен өзүмө идеал таптым. Ачууланба да күлбө, Асия. Ал мен үчүн сенсиң. Кош, аман бол. Баса сен айткан Герцендин китебин окуй албадым. Бирок мен бул китепти таап алып, кандай болбосун окуймун. Менин өмүрүмдө сенин кокустан келип жолукканың мен үчүн жашоонун эң кыйын жана эң бактылуу күндөрү болду. Рахмат сага, Асия. Алдыңа койгон асыл максатка жетишиңе тилектешмин. Мен ишенем, Асия. Байдамтал сага багынат. Эртең менен туруп алып, Асылбай абышка бир убакытта жүгүрүп келип, Асиянын терезесин катуу тарсылдатып жиберди. Асия, ал кетти, бол ылдам тур, dedi ал алдан эмеге сүйүнүштүү толкунданып. Эч нерсени түшүнбөгөн Асия шашылып чыкты. Тигини кара, кызым, dedi Асылбай ашууну көздөй кыя бел менен басып бара жаткан кишини көрсөтүп. Ал Нурбек, деп кыйкырды Асия. Ал эң бир чоң тилегине жеткендей катуу кубанды. Мен билгем, мен ишенгем, dedi Асия. Нурбек совхозуна кайра кетти, ата. Оң жолун ал эми тапты, кызым. Нурбек улам жогорулап алыстай берди. Асиянын кубанганынан эмне үчүндүр ыйлагысы келип, ичи ачышкансып калды. Нурбектин совхозу бул жерден анча деле алыс эмес го, ата, dedi Асия. Анча алыс деле эмес, кызым. Жаштар үчүн аралык сөзбү.
Чыгарманын аягы.